ታኔ መሰረትን ከዳሃቃ ታኔ አችን ከራይኖ ቸመንውን ወይም ጭማየሽን ይህንቃ መሰረትን ከዳሃ ጎይን ኮጎቱ ሶንሲና Wontoo galatamtoo dhansaa bas godhannu wongelinta hujeenni kan achissannu saqqummaanchoo meena ninsi jabeessannu naanunni solomooninaa mini dhishaddiyennu naanunni solomooninaa mini dhishaddiyennu yesuusaa ashoraa lammimaya masfessaa maggaa lammit huusishi lammi hayrisita masoo kaydana gooshaa lammi dholxusita maassini shuulataa dirqinaa jeeniniinsa waarta ashii godhantoshi dhigoogaa gabeetta maasin shuulataa dhirqinaa jeeniniin saga waartaa ashii godhantoshi dhigoogaa gabeetta halanaa hallini aduu halashi yattay bayanaa bayin ini mikkinkimi bayinkay wontooshini yadhaa lammi adu dhekkibasin ihey naanunni oraa atee lamgab akka banime wontooshiniin sachattaa mar dhekkibasin hanine naanunni ora atee lamgab akka biney wontooshiniin sachaa dhekkibasin ihine waacuu miyaa beehase issattanni beehe abdeetabi mur'aa eeddi abdee qafay dhiishinaa bassiyaa mulaa kokkee mura simaash ogodu baashaa siilaa dhadhoo guussita ishaa laaya dhayboo dhadhoo gabee dhidda simaash ogodu baashaa siilaa dhadhoo guussita ishaa laaya dhayboo dhadhoo gabee dhidda wongeluu ganaa qeeb dhadhoo kanni warra wallaaddee meeninni ahiqeeb iyyadha labbee ammaanyintaa hafee wali murinko ilaallaam ina qeeb dhadhoo war'anninko jeennam qeebinninko wongeluu ganaa qeeb dhadhoo kan warra waacuu bassunaa simaa qeeb muredha dhadhoo gabee xirxirisi bubba hangis yedha bassaddinaa yedhii wongeli bal'isanna abee waacoo akka wara bayoo shittana waacoon akka bayooshi shittanna nafaa bir'achatta gannissoo qeebyatta kamarmee waacoo mikkii birdama ammaany afay murii bildiqu falama wontoo tanee qaaj nafaa bir'achiyatta gannissoo qeebyatta kamarmee waacoo mikkimi birmadha ammaany afay murii bildiqu falama wanti tanee qaaj biddinni qaadessita ammaany dhekki booshii waaci bubba birdita wanti tanee qaaji biddinni tippussita ammaany dhekki booshii waaci bubba bildixxa shitta eloo waacoo shee samaa yeradhanno idduwaa aseessa ammaanyi dhishanto basituwaa ishaa ninsi bal'isanto siituwaa sonsacha ninsi sirrisanto wantanga mina qaashinaan dhishaddenno wantanga mina qeebnaan dhishaddenno liwaan intawoni boolla qotinuwa baaween hashabakkee biyya dhihaanuwa
biribirinni muray biddoo dhishinuwa baarzaafinni firxee dhirxinuwa wontoo wanti sinkoo mina dhishinuwa baarzaafinni firxee dhirxinuwa wontoo giddu wanti sinkoo mina dhishannuwa boqqolloon hamanxissay dhiqee sal'annuwa gossinni hamanxee bundee nakkannuwa iteenni fureen hajjeen boolla qotinuwa wontoo wanti sinkoo mina dhishannuwa iteenni fureen hajjeen boolla qotinuwa wontoo wanti sinkoo mina dhishannuwa hayya iti yekliwa ashun marxananchin wantan ka mina dishagaa kananna mur'anchin naanonni quzga hooqne ishin waadhanchin itee callaa hay'i boolannaa qotin inchin wontoo shins eebbiso qadim durga marchin iteen callaa hay'i boolannaa qotin inchin wontoo shins eebbiso qadim durga marshin ismaahina tikkisha monsita hujinaam qee ban ach zammosita wantan fulataa qee ban dibadha diyadha zammurshin wadhaasatte gaggaqee biqatamaa zammurshin wadhaasatte gaggaqee ስሜ ፓስተር ባይሉ እባላለሁ። ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም እላችኋለሁ። ዛሬ የምታዩት እነኚህ ወገኖች ሁሉ እግዚአብሔር በሰጣቸውን ራይ አዲስ ቤተክርስቲያን እዚህ ጋር መስርተናል። እዚህ አካባቢ ብዙ ሰዎች የሚገደሉበት የሚዘርፉበት ቦታ ነው። እግዚአብሔር ግን እዚህ ራይ በተሰጥቶን እዚህ ጋር እየሰራን ነው። ይህን ቦታ የምትመለከቱ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር የሰማይ አምላክ ያከናውናል እኛም ባሪያዎቹ ተነስተን እንሰራለን ስለሚል የመንግስቱ ሐሳብ ያላችሁ ሁሉ በሲሚንቶ በቆርቆሮ በተለያየ ነገር መርዳት ትችላላችሁ። ቤት ሲሰራ ባቻውን አይሰራም እና ቤት በደቦ ነው የሚሰራው። ሁላችሁም እጃችሁን ዘርጉ፣ እግዚአብሔር ደግሞ ይክሳችኋል። ሁላችሁም ተባረኩልኝ። በጣም ደስ ብሎናል። እንደምታዩት ቦታው ያማረ ቦታ ነው። ብዙዎቹ ይድኑበታል፣ ጌታ ይሰበክበታል። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። በመጨረሻው ዘመን ያስነሳቸው ታላላቅ የተቀቡ ነቢያቶች፣ ሐዋርያቶች፣ አስተማሪዎች፣ ፓስተሮች አሉ። ጌታ ዘመናችሁን ሁሉ ይባርክ። ተባረኩልኝ። እስቲ ጌታ ከኛ ጋር ነው በሉ። እስቲ ጌታ ከኛ ጋር ነው። እስቲ ወንጌል ያሸንፋል በሉ። ወንጌል ያሸንፋል። ተባረኩልኝ። ማቃይጉ አብርሃም ልገከቃ ያማ የክርስቶስ ካህናት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ዋና ሰብሳቢ ነኝ። እግዚአብሔር ረድቶን ዛሬ ደግሞ በጥሩ ሁኔታ አሳልፈናል። ትላንት ነበር ስራን ለመጀመር ያቀነው፣ ያ ደግሞ ለዛሬ ሆኖልን ዛሬ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምረን ያው አሁን ሰዓቱ 12 ሰዓት ነው። እግዚአብሔር በረዳን መጠን ይሄው ያው እንጨቱ ቆሟል። ሁሉም ነገር አሁን እየተስተካከለ ነው ያለው። ዛሬ ትንሽ ሰዓቱ ስለሄደ ቀጣዩን ደግሞ ነገ ስለምንጀምር በስፋት ስለምንሄድ ምናልባት ይሄንን የምትመለከቱ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ይሄ ደግሞ እኛ እዚህ የጀመርነው ለዓለም ነው። እግዚአብሔር እኛን ያስነሳ ነው። እናንተም ደግሞ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ እጃችሁን ወደዚህ ወደ መልካም ስራ እንድትዘረጉ እንላለን። ባላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ። እነዚህ ደግሞ
የምታዩት ወጣቶች ናቸው፣ ግን በውስጣቸው የተሸከሙት ታላላቅ ጸጋ ያላቸው የእግዚአብሔር ሰራዊቶች ናቸው እና በእነሱ እግዚአብሔር ተጠቅሞ ብዙ ነገር እየሰራ ነው ያለው። ምናልባት ከዚህ በኋላ ብዙ የምታዩት ነገር የምታገኙት ነገር ይኖራል። እኛ ደግሞ በብዙ እየተባረከን ነው ያለነው። እናንተም ስለምትባረኩ ወደ ኋላ እንዳትሉ እንላለን። ያው ዛሬ ደግሞ የመጀመሪያ ቀን ስለሆነ ስራው ይቀጥላል። በጉልበትም ሊሆን ይችላል። በምትችሉት አቅም በጎናችን እንድትቆሙ ነገም ደግሞ ይቀጥላል ስራው። ባላችሁበት ጌታ ይባርካችሁ። ነገ ልክ 12 ሰዓት ጀምረን ስራውን እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ደግሞ በብዙ እየባረከን ስራውን እየሰራን እንቀጥላለን። ከመቀጠል ውጪ ሌላ አማራጭ ስለሌለን እግዚአብሔርን እየሰራ ነው፣ እኛም በስራ እንቀጥላለን። ጌታ ይባርካችሁ። ተባረኩ። Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa David Zilo na niko na furaha tele sana na sijui hata nitaongea aje na nitawaambia aje. Nimeshindwa, nimejaa na furaha kwa sababu ni hapa ni vile unatuona tumeanza kujenga msingi ya kanisa, na ni kanisa ambalo linaitwa Priesthood International Church of Christ. Kwa hivyo tunawaambia nyinyi wote mkaribu na tujenge pamoja nyumba yake ya Bwana, ndio Mungu aanze aendelee na kazi zake. Yenye sisi tumetoka leo kuanzia asubuhi saa 12 mpaka jioni saa 12 tulikuwa tumeanza tu leo, na venye mnaona hapa hivi venye tumesimamisha hizi mapao, hii kazi yote yenye tumeanza leo na tunaendelea nayo. Hii kazi yetu mpaka tumalize na mpaka tutimize, tunaendelea tu hivyo. Hatusimamishi leo, kesho pia kesho kutwa mpaka tumalize, na injili ya Bwana mpaka iende kwa dunia mzima. Kwa hivyo hapa nawaambia karibuni, hata kwa maombi. Ukikuja na shida huwezi rudi kwako na shida yako. Kama uko na magonjwa yoyote, unaweza kuja na mgonjwa yako uende ukiwa umepona kwako, kwa sababu yule Mungu ambaye ako nasi anaweza yote, ni Mungu mwenye ako na nguvu, atatenda mambo za ajabu na sisi tutaona na macho yetu. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunawakaribisha nyinyi wote, tunasema karibuni kwa nyumba ya Bwana. Asanteni sana. All the time. Today I'm so happy because God has done great thing for us. There is a word which I have written or I have climbed in my mind. God has done great thing for us, and we have also seen by our eyes. Amen. Amen. God has done great thing for us, and we have seen by our eyes. So what I want to say is that today is the beginning, and we have long journey. That this church we call PICC, Priesthood International Church of Christ. So as we know, most people are youth. We have a lot of energy, we have a lot of work to do, and we want all generation or all youth, those who are near to us or those who are closer to us, those who are friends for us, we invite you to come with us to build the house of God. And what I want to say is to encourage youth to stand for gospel, because our responsibility and this world that Jesus Christ has given us is gospel. Amen. Yes. So we have to be ready to preach gospel, not only in this Kiamaiko, not only in Nairobi, not only in Kenya, all over the world. Yes. Because the name of our church is international. Yes. So we have to preach gospel not only in Amharic, not only in Kiburji, not only in Kiborana. We preach in different language, because Jesus has called us from different tribes. Amen. Yes. We are Burjis, we are Kikuyus, we are Boranas, we are Gabras, we are different tribes here. So we cannot depend only in one language. Amen? Amen. So this international church, and the most important message I have today is we want people to support us with prayer, with just encouraging the word of God, with money. We want people to support us. So my conclusion point is our target is preaching only gospel. Amen. Amen. And we invite every people to come here to worship with us. If you want to worship in different language,
the door is open. And this is the beginning. We have a long journey. Just pray for us. Come if you want to. If you don't have time, just come, encourage us. God bless us. God bless you. Those who are watching, we encourage you to help us, to stand with us until the end. We finish this building. God bless you. በሰማይ የምትኖር ውዱ አባታችን ስለ ዛሬ ቀን ተመስገን። ሁሉ ካንተ ባንተ ስለሆነልን ተመስገን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጅማሬ ታናሽ ቢሆን ፍጻሜ ከበዛ ይሆናል ተብሎ ተጻፈ። ይኸው ጀምረናል፣ ፍጻሜው ባንተ እጅ ይሁን። ያማረ ቤት ይሁን፣ ከሰለሞን ቤት የበለጠ ያማረ መንፈስ የሚሰበክበት ይሁን። እዚህ ቤት ብዙዎቹ ይዳኑ። እግዚአብሔር ከፊተኛው ቤት ይልቅ የኋለኛው ቤት የተሻለ ነው ተብሎ ተጻፈ። እግዚአብሔር ይሄ ቤት ያመረ እንዲሄድ እንጸልያለን። ክፉ ሁሉ ይመታ፣ ነፍሳቶች ይዳኑ፣ ብዙዎች እዚህ ይፈወሱ፣ ያዘኑ ይጽናኑ፣ መካኖች ይውለዱ። ታላቅ ነገር እንዲሆን እንጸልያለን። እግዚአብሔርም ከነሱ ጋር ነበረ ተብሎ ተጻፈ። በሐዋርያት ዘንድ የነበረ መንፈስ ቅዱስ ታላቅ ሪቫይቫል እንዲነሳ እንጸልያለን። ይህም በኬንያ ምድር ስላስነሳ ወጣቶች እናመሰግናለን። ክብር ሁሉ ላንተ ሰጠን። የጨለማ ጉልበት ሁሉ የታሰረ ይሁን። እንወድሃለን በኢየሱስ ስም አሜን።